Kitseli sa onan set nan ran bukach uyayar mokit magchay sochapin matawa ta kachapanke. Kichay lanane weweki makitseli pan kareta saminlan Pohnpei ranwach urana kan mepan pachoto. Pohnpei sarawach pan saminlang Pohnpei ranwach pan socha uyawasan kabaranta aramas mepan sayloki sapwach. Akak aleta kachiklan payenway kaparata songan sumaw chocho o melel kawela o kasaminala tulol Pohnpei ranwach ang Pohnpei lakaw. Ter kitseli. So
Pwuhng
chapa pepa peia we papa pampa kia we la palua rayet we matoki ni papa pam na no ngi yet we ki alim papa muke we ki alim papa muke Akapasaro weya timona ramas Iwa de komso chopoke poke iyo We papa pam kachiyo we la pali warayet We matoki ni papa pam na no ngiyet We giyayin papa muke We giyayin papa muke Nako miyo Ay serpe Come kipilata Come samauki Nako miyo Ay serpe Come kipilata Come samauki Akapasaro weya timona ramas Iwa de komso chopoke poke iya We papa pam kachiya we la palua rayet We matoki ni papa pam na no ngiyet We giyayin papa muke We giyayin papa muke Go kale Namasaye Akap keseyela Konila wasato Akap kasaro weya dimona ramas Iwa de komso chopoke poke iya We papa pam kachiya we la palua rayet We matoki ni papa pam na no ngiyet We giyayin papa muke We giyayin papa muke Komwangi makom sochaka kuyayim pansarin liyan the primary lines kan mamieren kalalapag komkol PUC customer service ninampen telepon siluriyaw saro riyaw siluisu payo men kapese watch kauna batasang Pohnpei Utilities Corporation o PAPWARESOU V6AH Radio. It's in our V6 production. Introducing Ray, Got, Root Boy, Wawa, and Gitchy Boy. Sige lain no si
Kung mangi me sochim ka kokota leman kai wire kan te sal meche makin puta ki chukan lial kan. Mamiren kalalapag kung call PUC customer service ninampen telepon siluriyaw saro riyaw siluisu bayo. Men kapese wach kauna batasang Pohnpei Utilities Corporation PPWay sang V6AH Radio.
Kailangan ng kurang koras. May korbating kamungisya radio Pohnpei radio V6AH. Klokan nan sa kulmar stage nan sukses ni Chisa hospital na rong source. Umeko siya tusboy nan sa umte Pwuhng kumunch. Soy
Komangi me PUC kak sawas kawait ang wiring anyumkan. Mamiyay ren kalalapag call PUC customer service. Ninamben telepon seluruh Riau Sero. Riau Seluruh Supayo. Men KAPWARESOU kau nabatan sang Pohnpei Utilities Corporation. PPY sang V6AH Radio.
Komwangi me PUC kak sawas kawait ong ukap and pil ni Chen Pasakan. Mamiren kalalapag Komkol PUC Customer Service ni Nempen Telefon Siluriao Saro Riao Silui Supayo. Men KAPWARESOU Kaunabatal sang Pohnpei Utilities Corporation o Pwuhng sang V6AH Radio.
Yom lim kak me